Bueno, eu non sei por que me mandas a ir, xa que eu non son poeta, e aparte non trouxe nada preparado, pero bueno, improvisa. do que me lembro, porque eu teño un don, que é que en canto remato de escribir as cousas esquézome delas. Pero bueno, do que me lembro vos vou a recitar algo que di non é só descanso do guerreiro, ti és o propio guerreiro, a loita sen tregua, a guerra sen fin, és a victoria final.